Kezka nagusia da, laizter zarrak izango gala jende pila. Bilatu behar dira moduak, etxeak aldatzeko, eta beste alternatiba batzuk, berri batzuk egin. Etxebizitza, etxea, abia, erabakigarria da pertsonen ongizateari, segurtasunari eta autonomiari begira. Eta zahartzearen barnean, alderdi funtzionalak ez ezik, afektibitaterako, zaintzarako eta kidetasunerako espazio gisa duen esanai subjektibo eta pertsonala barneratu behar da. Donostiarrek modu independientean bizi nahi dutela adierazten dute, eta beren etxeetan eta ohiko ingurunean ahalik eta denbora gehien igaro nahi dutela, naiz eta laguntza behar izan. Donostia es una ciudad, yo creo que consolidada en su desarrollo. La vivienda será adecuada en función de las necesidades sociales del momento, las características del hogar familiar que lo habitan. Los hogares cambian, pero los inmuebles son algo estático que no cambian y debemos adaptarlos con el paso del tiempo para que sigan siendo válidos. Zenbaitetan, etxeak dituen oztopoak, ahultasun egoeren agerpenak edo zaintza jakin batzuk jasotzeko premiak eraginda, pertsona horiek beren etxeak utzi egin behar izaten dituzte. Haatik, aldaketa demografikoa horren handia izanik, ezinezkoa da instituzionalizatutako nahikoa laguntza azpiegitura sortzea. Horren bestez, bizitza osorako etxebizitzaren kontzeptua nagusitzen da. Beren malgutasuna dela medio bizi ziklo ezberdinetako premietara egokitzeko aukera ematen duten etxebizitzak. Eta eredu ugaritakoak izanik, bizi estiloan hitz ase ditzaketenak. Siempre surge la pregunta, ¿no?, si hay que diseñar viviendas para personas mayores o hay que diseñar viviendas para toda la vida, y obviamente hay que diseñar viviendas para toda la vida. Es la vivienda la que tiene que adaptarse a las necesidades de la persona, no la persona la que tiene que adaptarse a las limitaciones de la vivienda. Esku hartzearen helburu nagusia aurretiaz dagoen etxebizitza izan behar da. Etxebizitza horietako gehienak ez dira zahartzen diren pertsonen premiak asetzeko diseinatu edo eraiki, irisgarritasunari, segurtasunari, tamainari, independentziari eta kokapenari dagokionez. Gai honetan, laissez-faire jarrera hautematen dugu nolabait, eta egoerari aurre egiteko jarrera gutxi. Gehiegi itxaroten dugu erabakiak hartzeko, eta sarritan beranduegi hartzen ditugu. Como arquitectos yo creo que nos tenemos que plantear un cambio de mentalidad todos. Y por otro lado, es un debate que efectivamente deberíamos de llevar a la calle, ¿no?, a la sociedad, trasladar el que también las personas se planteen ese escenario y se planteen desde el momento actual que en unos años ellos también van a tener que modificar. Finean, etxebizitza funtzionalki egokitzea, egokitzapen hoiek egina ahal izateko edo hoiek ezinezkoak direnean, etxebizitza aldatu ahal izateko beharrezkoa den finantzaketa lortzeko tresnen sorrera, araudiak egokitzea, baliabideei buruzko aholkularitza edo alojamendurako aukera ezberdinen garapena funtsezko alderdiak dira, eta hoiek ezarri ahal izateko ezinbestekoa da profesional ezberdinek eskutik hartuta lan egitea, eta herritarrak kontuan hartuz. Yo lo que creo es que gastar, como dicen ahora, en la vejez es invertir para toda la sociedad. Yo creo que las cuentas las tenemos que hacer al revés. Yo creo que las subvenciones para los mayores tienen retornos fiscales importantísimos, retornos sociales importantísimos y retornos culturales importantísimos. Anticipación, flexibilidad e innovación son conceptos clave para abordar esta realidad en toda su complejidad. El reto es identificar bien el escenario, las necesidades y oportunidades que se van a plantear en los próximos 20-30 años para así definir estrategias que permitan hacer frente a estos desafíos de la manera más adecuada.